Bulgancha Konstitutsiyaning 8-bendesinde açık yazıp koyulgan. Tatarstanda bir tegiz hukuklu iki devlet dili, ol Tatar dili hem Rus dilleri dip yazıp koyulgan. Ama lakin Tatarstan 24 hem Tatmedia'nın yetekçiligi bu maddeni tupas ravishte buzar. Hazır bugünkü günde Tatarstan devlet kanalı bulgan Tatarstan kanalında bütün topşurular Rus dillerine alıp barılar. Konstitusiya boyunca anda 50% Rusça, 50% Tatarcha bulaga deyir. Bizning talep 70% Tatarcha bulaga deyir. Çünkü ma'lumot kanallari ol Rusça tilindagi ma'lumot kanallari ol 50-100. Tatarcha ma'lumot kanallari bek az. Sizin o piketga chiqqancha boshda Tatariston 24 kanalına esa Tatmedia yetakchiligine murojaat etganingiz bo'ldimi? O'sha tatar tili bo'yicha Tatariston 24 kanalında. Tatmedia yetakchiligine murojaat etmedik. Çünkü onlar devlet hizmetkarları bulacak, konstitutsiyani bilirler deyishlar. Biz betalarni yaratgan ish tugul, biz ijtimoiy uyushma. Konstitutsiyani o'qig'izal deb. Şuna ko'ra bizning talab Tatmedia'ning yetakchisi Kuzminni ham Tatarstan 24 kanalining yetakchisi Lobovni ishdan chiqarishga kerak. Çünkü necha oy ishlaydi yangi kanal. Hamon bir Tatar, onda bir Tatar so'zi yo'q. Ham bu kanalda Tatar redaksiyasi da bo'laga tegish, Rus redaksiyasi bo'laga tegish, Tatar redaksiyasi bo'laga tegish, ular ayrim bo'laga tegish. Biz ne öğretelergil Urusçağına söyleşirge Uruslar bulup bitirge deyip. Neşiginde Urusça bulup bitirge. Her bir kişinin Allah Teala bizni yaratkan türlü millet itip. Şundan aytımda. Millet itip. Bilesiniz mi? Hatta mana buzavda, sarık betilerde üst tilinde mu be deb kışkıralar yine. Eniga bizge Tatarcha söyleşmeske. Вы за свою жизнь обрусели? Мы? Вы лично? Нет, мы большинство обрушаем. Дети. Все, ответ. Нет, мы не... Ваша личная позиция самая главная. Нет, не самое главное. Это самая плохая черта, когда человек только о себе думает. Да. О народе, А в обществе народе. Все лучшие умы о народе, вот, а такие вот, как говорится... А что значит в вашем понимании обрусить? Обрусить значит потерять татарский язык, вот и все.